Kuna amri nyingi zenye ziko, lakini wakati Yesu amefika ametuachia amri kama mbili. Niseme, anasema upende Mungu kwa roho yako yote na kwa akili yako yote, na upende jirani yako kama nafsi yako kama unavyojipenda. Je, unapenda Mungu? Jambo la pili, je, unapenda jirani yako? Je, nani wenye unachukia? Wale ambao wenye unachukia na ni wale ambao wanapenda. Karibu sana mtumishi wa Mungu kuhubiri neno la Mungu. Unajua neno la Mungu ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo tunakukaribisha kuhubiri neno la Mungu, na utaanza ukijitambulisha, ukisema maneno hata na kazi ambayo unaifanya, kisha unaendelea na injili ya Bwana. Karibu sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Ndio, mimi kwa jina langu ni Reverend Pastor Katochi Mkwezi, kiongozi mdogo ambaye nasimamia kanisa la Uamsho Yesu Nijibu Beteli, ambapo imekaa Madeu Centre Minembwe, ambaye iko chargé de tous les voyageurs chrétiens dans le plateau de Minembwe, ambayo naiongoza. Kwa sababu ya hiyo ndio jina langu, na mimi nasema tena asante mheshimiwa kutualika kwa neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubali kubariki. Asante. Asante sana. Kwa hiyo unaweza anzilisha neno la Mungu ukihubiri. Nashukuru sana. Basi pamoja na hiyo, ndugu mpendwa, acha kwanza tusome neno la Mungu. Tutasoma waraka ambao Paulo ameandikia wa Korinto wa kwanza, sura yake ni 13 na verse yake hiyo ambayo tutasoma verse yake ya kwanza. Tutashuka kidogo. Biblia inasema hivi, wa Korinto wa kwanza sura yake 13 na verse yake hiyo ya kwanza. Lakini pia tutasoma kitabu cha Mezani ya Sulemani sura yake 8 na 17. Tutamalizia kwa waraka ambao wa Yohana kwa watu wote sura yake ni 4 na verse yake ya 12. Kwa hiyo dakika nitasoma fasi 3. Binasema hivi, nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za wamalaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba yaliayo ubafu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii wa kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu mimi. Amen. Basi pamoja na hiyo, nikianzia pia nikisoma kitabu cha Mezali sura yake ni 8 na verse yake ya 17. Inasema hivi, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima zimo kwangu, naam utajiri udumuo na haki pia. Amen. Nitamalizia waraka wa Yohana sura yake ni 4 na verse yake ya 12. Waraka wa kwanza wa Yohana binasema hivi, ya kwamba mtu akisema ninampenda Mungu naye anachukia ndugu yake, ni mwongo. Kwa maana asiyependa ndugu yake ambaye amemwona haiwezi kumpenda Mungu ambaye asiyemuona. Ni neno la Mungu. Na Mungu ni mtu linasema kwamba habari za kumpenda Mungu. Ni watu wengi ambao wanampenda Mungu, ambao sitawasema tena wote leo, lakini nasema wale watu watatu na wanampenda Mungu, na ile akisho ambayo leo inaonyesha kwa Wayahudi wamekuwa na decision, wamekuwa na maneno 10 akiba mradi ambaye leo wanalaga watoto wao na amahame bagenda na uchumi. Sijui kama nitasema zote sababu ya muda wangu kwa ndogo, lakini chunga niseme hivi, nasema zote. Binasema kwamba Wayahudi walikuwa ni habari ya mbele bagira kweli kulima, walipenda kufundisha watu sheria za Mungu na amri
wake sheria, pia anawafundisha amri za Mungu, namna watampenda Mungu. Kuna amri moja ninasema, atakayetukana baba yake na mama yake kufa na kufa bila huruma. Tena nasema waheshimu baba na mama yako kusudi siku zako zipate kuwa nyingi katika ulimwengu wanapewa. Ile ni Hamili Akari. Walipenda nchi yao na walifundisha kuwa na decision kufikiana aibu. Itasema kwa Kiswahili, bali wafike decision donc mpaka wafikie leo proje yao ambayo walianza hawaziachia nyuma. Kama ni kujenga wanaendelea, kama vingine wanaendelea, mpaka walikuwa na nisia, walikuwa na nisia kurudia nyuma ya ukawa kushoto. Hapana, walibaki kwa msimamo mzuri. Ya 10 na ndio mwisho, walifundisha kutokuulia, kutokula nyama, kutokula zile nyama za nguruwe, nyama za mbaya, nyama zile wanasemeka nyama fu, hawatazikula zile zenyewe. Hawapenda uchafu, bali penda kuwa wasafi. Sababu ya hiyo, ndugu mpendwa, nataka leo niseme habari hii. Penda Mungu. Chunga nizungumze baraka za kumpenda Mungu, ule faida za kupenda Mungu, za kupenda Mungu, habari za upendo. Tuzungumze kidogo. Nasema hivi, baraka ya kwanza ya kumpenda Mungu, Mungu anamheshimisha kila fasi. Kama unapenda Mungu, unakuwa na upendo, ile upendo ambayo Mungu anarekomanda, Mungu atakuheshimisha kila nafasi na kwa kila wakati. Nitakwili urukundo Bwana sifiwe. Kandi urukundo ni ngazi za upenda na ngazi za chuki za kushuka nazo zinakuwa sawa. Tunasema ya kwamba baraka nyingine ya kumpenda Mungu, Mungu anakuongezea siku kama vile alivyoongezea Hezekia. Kama unakuwa na upendo, utaongezewa siku. Siku za kuishi zitakuwa nyingi. Baraka zingine za tatu, Mungu anamshindia maadui. Alima alikunda hizo ni shawasi. Tunasema ya kwamba mtakula mezani pamoja na wale watesi wenu wakiwaangalia kama ni jamu na kula na kushiba, sababu walikuwa wadui, sababu mipango yao ilikuwa mibaya. Lakini Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka za nne ambazo napenda zungumze. Mungu anapenda baraka nyingine. Mungu anakupa nguvu na mamlaka na anakupatia jina. Heshima yenu basi. Leo Yesu wakati ambaye yeye amekuwa, Yesu amempanga jina lingine, anasema kwa sababu Mungu nimesema kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipoteze bali awe na uzima wa milele. Sababu ya hiyo Mungu akamgeuza, akampandisha, akampanga jina ipitamba jina yote. Watu wa mbinguni, watu wa duniani, mpaka kukusha mperne yao, hakuna jina lingine isipokuwa ni jina la Yesu. Zile ni baraka 4 ambazo nataka nizungumze. Kama unampenda Mungu, utakuwa na baraka 4 ambazo Mungu anaahidi wale wampendao. Mungu mpendwa, kuna kuulizo, kuna watu fulani ambao wanampenda Mungu. Kwa example, nimeona mtu ambaye mmoja anasema Ibrahimu Mungu alimwambia, kama unanipenda nipatie mtoto wako, akapata mtoto. Sarai hakujua habari, muda watu wa juu akitembea usiku na mchana kwa sababu ya kupata mtoto. Unazania ni black, haiko black. Jambo la pili, Daudi aliazimu kumjengea Mungu. Sababu ya kumpenda Mungu,
alisema Mungu hatabakia Musashe. Naona watu wengine wakijitanikia vizuri, lakini Mungu wa Israeli akitembea Musashe muda wa miaka akawa agiungambiriza lero Imana izayirasanira. Ngize gusoma gabo ukunda Imana cyangwa ukunda abantu, ugakunda n'abakizi bawe, ugakunda abo mu bana, ugakunda igihugu, ugakunda ubwoko, Imana izayirasanira. Haleluya. Bwana sifiwe. Daudi Mungu akasema ndi kumjini Imana yangu ninaona mtu anayependezwa na mimi, moyo wangu unapendezwa na mtu ambaye anasema Daudi pasi kibao ya rambozi. Bwana sifiwe. Jambo mtu mwingine Bwana anasema Finehasi wakati alipoona mabaya ambayo yanayofanyika kwa Israeli, akawa na wivu juu ya kupenda Mungu, akaua mtu, akaua adui. Nyuma ya kumuua, Mungu akasema ambao kazamu yangu inaweza kupunguka Parsekeli. Ninaona mtu ambaye mwenyewe anasimama kuna nafasi yangu kusudi aweze kujitetea. Hakujali watu na hakujali Mungu, lakini inawezekana anakuwa na Phineas. Ile Phineas, ule mtu anapenda tu jamaa. Na kuna upendo mwingine ambaye unasema Eros. Ile upendo ya Eros wa Griki wataalamu waliona kama ni ile upendo ambaye mtu anaweza penda ya Elini na Bwana, ile aina ya kwa upendo kamili. Lakini kuna upendo mwingine wanasema Eptimia. Eptimia ni upendo wa donado, na nipe nikupe, ni nakupatia hili na unipatie vingine, na naishia pale, upendo wa endelee. Lakini kuna upendo ya Mungu ambayo Mungu anaturekomande. Sawa, nasema ninyi walio watu wangu lazima munipende. Bwana sifiwe. Katika aina za upendo kuna watu wengi ambao wenyewe nimesoma kwa dunia ambao wenyewe walipenda Mungu na Mungu akawabariki. Na leo pia ninakuja kusisimua watu kusema kwamba kumpenda Mungu. Nasema ni maneno tatu ambayo yanasema juu ya upendo. Kitu cha kwanza ni kupenda Mungu kwa roho yako yote. Wakati unaofaa na wakati usiofaa, lazima upende Mungu. Jambo la pili, kumpenda jirani yako kama vile nafsi yako. Sema kama anampenda Mungu lakini anachukia ndugu yake anayemuona, ni uongo kabisa. Pia ni adui. Hapendi jirani yake. Kuna amri nyingi zenye ziko, lakini wakati Yesu amefika tuachie amri kama mbili niseme. Anasema upende Mungu kwa roho yako yote na kwa akili yako yote, na upende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyojipenda. Je, unapenda Mungu? Jambo la pili, je, unapenda jirani yako? Je, nani wenye unachukia? Wale ambao wenye unachukia na ni wale ambao wanapenda. Sababu Mungu Biblia inasema mzuri kwa nabii Isaya sura ya 55 na verse yake mbali, inasema mawazo ya wanadamu sio ya Mungu. Mawazo yanachukia mtu, Mungu anampenda. Bwana anaandikia Warumi, Bwana akiwa upande wetu, nani ambaye mwenyewe amekuwa juu yetu? Hakuna. Haleluya. Bwana sifiwe. Kumpenda Mungu. Napenda kuzungumza habari za kupenda Mungu kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Hili ni maneno tatu. Jambo la tatu ni rekomendasyon ya Yesu. Anasema hivi, kupenda maadui zenu. Paulo anaandikia Warumi anasema mnapopenda zile wale maadui zenu wanapokuwa na njaa wapatie chakula kusudi wakawa na kinywa makana kwa kichwa chao. Sababu hukumu ya Mungu. Paulo anaandikia Warumi, ni nani ambaye atakaye hukumu watumishi wangu? Wakaifundisha lazima mtu asiyependa nchi, asiyependa watu wa kwao, ula mtu mkumlewanezi hawezi kumpenda Mungu. Sababu inasema kwamba mtu akisema kwamba anampenda Mungu, asipopenda ndugu yake, maana yake yule ni Mungu. Kumbe Wayahudi walileta hii sheria, inasema
ya kwa ihame. Ya tatu, walifundisha watu kama hawako watu wa kawaida. Walipenda kufundisha, lazima Wakristo wafundishwe kama watu wa kawaida. Haiko kile kile wanafanya tunafanya. Sasa si watu wa kawaida. Hakuna mtu wa kawaida. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuna jambo lingine ambalo linanipendeza. Walifundisha kutokujichanga ni vita bila lengo. Walikataa vita ina lengo. Kwa vile kuna mavita nyingi, lakini vita ya lengo, ya shabaha. Amen. Jambo lingine ya tano, walifundisha kusaidiana wakati wote wa shida, zaidi wakati ya kilio. Walifundisha habari za kusaidiana na zaidi wakati ya kilio. Naanza iona kwa kabila ambaye Yesu ataja jina. Nikiona watu wakati wa kilio, kila watu sengi, kila watu wanachanga kwa ajili ya kusaidiana. Mungu wa mbinguni awabariki. Abariki ile kabila ambayo yenye iko na ile mila, iko na ile desturi. Ni desturi nzuri sana. Tangu Agano la Kale yameandikwa, iko kwa Biblia. Nina walimu wangu hapa, nina Biblia ya Kifaransa kizuri nasema mzuri, nina Biblia ya Swahili hapa, na pia nina Biblia ya Kiruga inazungumza mzuri sana. Na sababu ya hiyo maandiko nasema kwamba walifundishana kutokumwaga damu ya wenzao bila sababu. Walifundishana kutokumwaga damu. Ya saba, walifundisha kuwa waaminifu katika kutoa moja ya kumi. Walifundisha Wayahudi kuwa waaminifu kwa kutoa moja ya kumi, sadaka za shukrani, sadaka za Injili, sadaka za kusaidiana, sadaka za wajane na yatima. Walifundisha watoto wao kuishi urukundo kwa Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Ya saba, ya mnane nasema walifundisha kuwa wanatii maombi na kuwa na siri zao. Jamuria walifundisha kuwa na siri. Sio watu wa kubomba maneno tu kusema tu, lakini bagira gibanga. Ibanga rumbiango, ibanga l'igihugu, ibanga l'itorero, ibanga mu mazu yabo, ibanga mu kazi, bagira gishaka kandi bakagira. Acha Mungu wa mbinguni apate kubariki na apate kujalia siku leo. Acha niombe kwa mwisho. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu, bariki neno lako, bariki wote ambao wamenisikia. Acha Mungu wa mbinguni tubariki sote. Bariki nchi yetu ya Kongo, bariki mtaa wetu wa Minembwe, bariki mara moja wakongomani wote, bariki wababa na wamama, vijana, wavulana na wasichana, bariki kanisa letu, bariki wakaaji wetu, bariki tupendane sisi kwa sisi, usuri siku moja tukuone mbinguni kama ulivyo. Bwana Yesu, tuundie hiyo upendo moja ambao nasema ya agape, sababu umetuahidi kwamba siku moja utakuja kutuchukua ukiangalia wale ambao wanaokupenda. Asante kwa sababu utaifanya sawa, napitia jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen.